Ini namanya cireng guys ya, cireng. Tapi ini beda ya, beda. Ini cirengnya pakai kuah seblak. Seblak. Ada apa nih ya? Kayak apa namanya? Kacang-kacangan yang pulang umroh gitu ya. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kacangnya agak sedikit alot ya. Kalau cireng ini emang alot. Bismillah. Ada sensasi lain ya, makan cireng pakai kuah sablak. By the way, 9 sama 10